Ni sa mbola vinaka lia? Mbola vinaka antely. Ni mbola vinaka komunikera sara na nataka sova mai na roni pepangoe na singa vinaka endai. Singa tu city na bonongo California ya Amerika o kotova na karosa nga vulkaron singa. Sa woti tokongo na bima manitolo na woti na baka singa levo. O kira o talengo na singa vinaka endai o ili na latamongango. O poi tikitingo i California i Amerika e o indona maramatina be kemuni na senga isa sota via o wakandua seni senga tako so mai wakandua na roni pepango e o indona marama sa ono tale chunga na makumbongo e na singa vina ka endai e na bukunga ni basangar ni mbula mbiutu mekina na vanua viti ono totoka e aure ni sindo weekend be mbiti viti e dan bita tunga mai nonda vanua baletanga na basangaranga ni mbula ni senga chukuni rau na beka endara watake na beka me baka ngataki ani e na buku ni nonda be wakani e na buku ni nonda i bakarau ni mbula e na buku ni nonda ndui mata bubale everybody wants the best. They want the best for their families and for their children. Ana buna lebu kini na right ko may na singa lebu binakainday woti ko na ba singa lebu binakainday kira una no mga no mani bay ni takataka yo don marambi kim ni singa sa tabi o kandwa e uda kala katiko baka caregiver ina vanongo i California e no mani bay nongo takataka au roni pe maro ta mo tukuna be kemuni au same to ken tal chinga indona global online business sai ko na buni ni raw ndaw na no ma me kiraw wasia yani ndo nga nakanga mo be ban ratikina be kenda na ngona be nakenda there's no time to wait. You know, the decision you make today will determine the future for decades tomorrow. Claro, rong bimbi toka na bossa ya, The decision you make today will determine the future for decades tomorrow. You know? Ana buna lebu kirondo na numakina na benga una mikiro yani baleta ni kiro reida e raw weekend na nangarabati nga na daka entanduiti ko kina. Na business ngo ko sin may baka tawo ta kabi ko na mu ngalala ni via daka. Kila kita ndo to kuna tal singa baka bunga ni santo dono nga men daka ko ni bernin ta may dili baka na business ngo. Balita bin business ngo you ko na may daka kina indo na mu investment. Se metiko indono mo startup capital no may teka muna business ngo. So nangona nga iko daka tiki na batagi kirongo nung itoka ni baka business ya daka tiko waya wo daka tiko nangona nga naman bay ni daka roki ni bikiro mikro may vili baka na business ngo baleta ni sangara birato may etolo na ikaba ni daka weekenda right ikabasa iko nga kimamgemi baka nga takatiko na lomanin bay ni daka ana beka nga ubeba ungetikina nimbera ni undola basaraya ni na betalano na singa lebi na kaenday kila au ndo wakasa matakatiko me undo tukun me undo tal kendo na ka me tukun start working for yourself rather than you working for somebody else. Right. When you work for yourself already, ni nondo kenda na lewa ni nondo mula, you'll be your own boss, maten ka. Karoni ka, sindo elewa na ke misaw. Ni no mo na business, no mo na ilabo. Right? Na indo talaga, ni ko biyan kay indo na banua, ni chiko beka na nga ni matabubale, say ko biyan ngande beka ibitin yo tigo ibalangi, so chiko may ibalang o biyan ngande may banua tani. Kila, sini yalani vei ko indo na ka. You are totally free. Right? Isang talaga nyo ni kireti at talit ko vino mumboso sebe indua. Na beka, membaliti ko nga ken mo matabubal. Yeah? So ya nakao beba ungetikina so start working for yourself. Na daba ya ubiento labatal nga kin mo tukuna niya baleta binang business kiro di ba kati ko nongo sa na global online business en karabi nga bino mo na liba. Sa bina banu sa iburo tiko kina. E rawe iko manangaraba ng business ngo na daba na po na lebo kita tukuna chikina kiro na tukuna chiko. Ni binakabi iko e binakabi kira. Why? Because we provide you everything. Binang business ngo to run your online business up and running in no time, you know. We provide everything for you. You can do na ka to be aparita kasi obe to kuna be kemuni. Kyo iko indua. Kla o sando basang kang garage kon back. Start a side hustle back. Se me o tekebuna indua na ka me may supplement ako ko se may ibuke o ko na no mo mata ini burbura sai ko na no mo lakalaka. Kung sinikilach kung mo tekebuna na raba.
O sarili tu iko na be matangali online business beka. O sarili tu iko ibunga na kai ko sabaka na nanu taka mo kawa. Yo bina ke ko beninga raba na traditional business beka se na offline business iko na gairida. Ni o thaka lakatiko e senga bi ko na ngauna mo ni baka nga taka bina diri baki business. Reida? Baleta na numongo na you are fully occupied. Bina nomu ngona ni rakalaka. Ke ko beni yo kanto traditional business offline business. Yo ke ona reida tale ke o reida na sana kanduo ni beni di ba kambeka into na online business. Na buta ki rautu kuna tiko ni binaka o Kongo may na bunga na online business sara diri tu. Na buna ki rautu kuna chiki ni binaka o Kongo materika. Ni ko may duru binando na online business you need a system. You need a system. Yung system you need, tikongo wikirao, tikongo wikito. You know, we provide you with that system. Right? Which means you come in, you plug yourself in, you run. Taura? Ano, matini kami komunik nanuma Nakarua talika, niko bakang gangara chiko online, mo duruma na online, you know? O kira ro ni ndondo me kiro tuku no kiro tikongo wikito se tikongo wikirao endo na company you know o ko a high paid commission company na mai sulio ko e no commission na commission lelebo ani karonika na matai we have a system for you na keni karua we have a high paid commission company which we affiliate with anakanta may banggaran ta may dili business mindua na wanuen ta may sematikine kanta kine sulebi kanta na commission lelebo we have it for you right na kene katolu ni da may duru minanto na business na online baka ko sana baka raida tiko kila you need to have somebody so you need to have the community as a whole me support the kiko kila bina nomu vivi bina nom business you are not alone in this business. We have the mentorship program here ready for you. Tolu na kango una via bandi takabi kemuni. Ke kemuni vangangara chiko ni vangara na kai tolungo. Tiko bekira na singale wina kaendai. That's why we are bold enough to offer you this business. To tell you that we can help you be a business owner and we can help you run this online business. So you need a system and we have that business for you. We have a system for you. You need a high paid commission company and we have that company for you. High paid commission. Na kenikatol, you need a mentorship program. Mokwaku ni may vele na kito, kaku ni may lenga tu na numutu iloma. But we have the mentorship program which we will provide for you. Tol na kanga uno no mundo lava kinabetal no. And akabibi na kainda isa kabi chungona bono na bonongo Amerika sa 345 tikongo akabibi na kanimber ni to manasaro na kirangan gitokan me pamarala taki kwanga nimberanga ni kirong kay nanu me kirobi wasenga na buko ni na taro engai tiko mai kirong nanu mo kirao me kirao wase ani be kemuni bina kabakale bulia Na bale bantili ni bula bina kana turanga na marama na anto baka muretu mana ni rondo ni pepa ni bisnisi ni bera ni baka madala tekiao to manda na kera ne besoti so bi kemni sanando baka murti ko mind to me kerando lo siti kana besinga moniti kana besinga buke lulu na esa ni buru kera tiki nango na buku ni oso kero sanga i tosong mai me kero na mai bio se ne singa ni kwa kero sati ko talengo ba ni bina kata ki kemni tiko nando baka murti kero tiko mai be kemni na sandau baka tataru tiko mai na buku ni bisnisi ngonga ulia ke baka singere de baka dua au baka tiko tiko ni ngo na banu Alberta Canada ya u mai taka tiko talngai ke baka ke giba kausa karab tal tiko ngana no bisnisi be baka tiko bu mena baka rono ndolo sangul karwa klani lebo sarna kasa na tikina bimbi sabarita ko tikina no gitokan ni kuwa ko nuita kanina ndola batiko bi ni ndola batiko no muni pokaro ni rai meroni ni tormene kala moni maindike bi ko mandanga ni maindike ba mandana business akiro ndo wasi to kaini ko kero klani lebo sarna kabinaka so mga nakakem do waseti ani bunga sarna kake mami ngake mami sana tiko ila makem saba kelatiko na binaka kena garra na business ngo senga wala nga be ke mami baka ndo as an individual be rene mami matabu vale ya wendo na tumbutumbu au klan se ke pamadal te ko te ko matangali ko ya sa baka makumbuni tiko
kero sekilati kona binaka ni kakero takabitingo eseng walengani na yang bekirau te binak bekirau ena ronro yani vera na lubekirau ira na makumbu kirau na buna kero wasiati kanikena ikenda ni tumbu talako mai menda mitiki buna intana kairo ni nonta baka bubali ero ninda wasia berna wekanda menda buru-buru ni bibakalunga teki berna wekanda ratu baka buli-buli tikenda aya ndana kau baka sama takati kuni puai isa nanungula ko mai kalo mandala mani bisnis ngo matangale wa baka nanon takati ngana kambale tiao tiko ngapa nanungu mata bubale sala ko tiko nanungu to se tiko mingo senga u kadibi mai lamongo me mai be bakarara mataki me mai be buke beira erasema biao whatever way rambanga nanungu friends or families serna kangu bakadaka ukilani sa may banga tekia ungo me buru-buru ni be bakalunga titakitanga beira iya bena vale mata Bina kabakale o lia beke menina sarsara beke menina gai lagi sarabai muri na be bakarara mataki ongo beke menina followers bina kabakale no menindo sileto no meninga ona ke no menindina meni ba muri lia tu na ron pepa ne lia wa muri au tu ena no gon ron pepa bina kabakale o no ita katalanga na be bakarara mataki ki rondo da kabaya ni senga wala ngani ki rona ko tatik ngani beke menina kanin business kira au ndauraiva ni sambimbi ni kira ndongai mai bina mbuturarango mi kira beba ungeti be kemuni moni kilachi kono kemuni rawata se bakala banandrendre ni mbula iko tiko kina no mo kilati ko bina no mo bakanana nyo iko rawata right ndona kaya kira beba ungeti kina be kemuni ena singale bo binaka enda yoni matenga ni taronga ruanga na taronga kirona be wasikina bakani na tarongo yang kai booking kai tiko mai au na taronga kino ngu tokane na singale bo binaka enda how to join and what happens if you change your mind be kemni na sarsarango ndona tarongo ndonga me bakalebo raw bakala be I como se mati ko mai be kirawe na business yango bakala ni ko sa chigo ilo mai ko sa mai biso takoi ko no murai kila niko sa rotiko you want to get out again au na kere kina be ilia me ba madala be kemoni bina kabakali na valebo vikim nya sar tiko mai sena ke sar me ba malua endonga na matani kato mbaro ni turu makina na business ngo mo mai toro na kena ba madala to ko sarai na kena matani kato basarnga ko nga na website tiko ngor na matekira we au sena ni klebe na bono na sar tiko mai kina kana sar tiko mana no ni pepa sar tiko no ni pepa ni mataili na tiko kina ngor na website mo na register taka kina na ya mo bata kina no email address na no matiko ngona online business na kata udo ko ya ka tiko ngai vivi tiko na mo libo la ko tiko na email ninda sa may sema nda sema baka na Facebook senda space ma tiko na YouTube o Instagram kake de sema zakati nga na online space na nanda be semati ya na iko sign up mai kina ya ta sign up oti mai la ko mai mo mai sara na kena na webinar ko na bi na kini no register mera wani autor na ipa kama tal business na la ko ni be ko na link di webinar saraba na webinar ore ti ko levu na ngona nga sign up mai kina oti ratartal ti ko mai okay, also sign up poti. What's next? So next is what to watch that webinar. Ni barot domingo ni kuasar nga na singa ni webinar. Do lenti ko na nito webinar ngo na bimadaw. O karua o klaningo sa singa lebuti ko ni bukelulu may nonda. Na rote ti ko na tinikarua na kaloko na ngona may biti. Bikito wike Canada na ona ti ko na kaloko na kabingo ke ti ko may nabono ka Amerika na biarote ti ko na Lima. Na capital ngani ko kaya kai ko register mai sa register o timbeka o sembere te ni sarava na webinar pwede na mo email nyo sa register o te sana la ko ni ko na link tambaka na link ya merawa nyo atenta kana live session na sarava ndio da kabana na mo bakatulawa ya kaya kai ko bakatulawa ta ka mo sa to sa iloma wiko sana ngai so mandona na mo fee bakatoka ko na membership fee na lomanito business community ko ngo iko sana durmila sana may tito busar na no kilana ka bakang business dola talibi ko into talen na baka draw tik talen to talaga tane matay register la ko yani ko na webinar sarab karkarua so ma na no membership fee dola talibi ko into talaga tane panungo iko sana gamit kabi the main decision whether you want to move forward or you want to
go back out. Ya, niya sana sama may na mo membership fee. Na membership fee go via rotati ko na. Dalan raw basang bulka via na laban Amerika. Klaya via tolman raw basang bulka ba ba na laban bit. Unto hindi ko baka tawo nga na ponon tati ko kin ya 149 USD. Niya sa so may na kenan gon na numati ko tunang kin marama. Na no mo membership fee go hindi na niya sa bita may. Sana turmay. Nasa sumi, au na binakato ba retare ken sa sumi. Nangona ta kabiki no sa sumi ko na ta bakanga ta kamay na mukade. Sige na sa sumi ke bakanga teki na Western Union sena M-Pesa se tabatale MoneyGram sena. Enta na bakanga ta kanga na nonta Visa card sena nonta Mastercard. Ke bakai tiko na tiko yani na link mo na ta kameki na no payment. Yani sa ta kamay na no 149 payment ko na no tiko. Hindi na ni sala ko may, it's still yours. Baletan ko. Ngo, enalama ni mateng tol sa wala singa baleta. Hiko se tubi ko na kukua. Motor listele may na nom 149 gori. Kaya baka, o sa pakatulawata ka, o sa siya o sa may reda na kato ko na kambalita na bisnisi. Doon baka na kay siya nga baka ni binakabiko, siya nga baka nyo baka for whatever reason, tuku-tuku may biko ay ko register ni kina. Baka utik ko ng website, ko register man ng website, ko na tukutuk may biyak. Iya, o sa, o kilaw, na siya nga ni, o siya wawa manta, o kay teki mo baka maluwa. Kaya baka ko register be antili, ko tuto ba tanga na kanada ka, ko na tukutuk las may bikon. Siya wawa talamanta, o siya kaong kalidur talamay, siya sa ambesin baka nga, o sa retal dotal na kango, sa nadaka bangango. Dotal baka na matanggal yung business. Yan ano matiko. No 149 ya, okay, risk-free to niya soma may, it's still your money because you can take it back within the first 30 days. Ya, kaya baka o sa ala ko may, o sa may reda, o sa talita ka na business, sa ungeti na ilo mo, sa teki mo na mo. Sa nanggaya baka, na mo coaching call, men ron na bital no taka pati kay coach, may baka kahit ikaw antili, na naman yung business ngo, daduro may lome, baro teki na nandamiento, baro teki na coach. Teki na mo coach. Isa nila katigin ko kena baka matala na email ko tawra. Iko nang kayo. Connect ki ko pati kena coach ya. Merawa niya. Kabo na mo coaching call. Baka matala ta ko ko. Na strategy se tiko. Merawa niya. Tiki po na kina na mo business. Sangkay dingita ko iko na kena ko yung aniti ko. Then you make your investment. Iko dingita ko, okay, I want to invest on this. I want to invest on this. Because in our business, erratic products. Not only one, we have more than one product. Nakaimbimbiki na mo lang may nalaman ni mo may member ni community mo rin mi reza tulo na be products iti ko lama. Gaya ka ba na mo pakatulawa be nakana iko be nakate ko be invest man dua kali lay nga 7 dua ko ka bi mama se o be investor man dua nakana kali. Ya nanumati ko na return se na nanda commission. Baka tau tek-tek nga ba naka enta invest kinay kenda na invest lay ya na batal tanga ya nakanga na lakomay kaya nakabanda na invest leb then you expect the payment and a listal may be ko sana kwaital tinga runa be ro ti ko nga rawe ya ngay baka tau be ko baleta na baka tau ti ko bana kai ko rawan ni rawata sana baka tau ni nonda tanga but I tell you it is affordable. Duka bale bo kebe kae sa tiko weekend na kena yalo anta bina kata menta ka anta beso taka nanti tala anta bina kata menta teki bu nanta na kan nanta sinta na kan dendre we can do it anta na bosota baleta na be kabina ka tiko may muri menta na bosota menta ni liu will have to make some sacrifices and sacrifice taki sona kono wa enta to spend ba kina ba lebu sona kan do ka ngata kina nanta yaw nanta ilabo dana maruro ay meraw ni mai rawa kina nanta investment na dona ka rawa ni pangata ko kenta na binaka bi kenta rawa ni nanta law tal kina tal na nanta ibure bure not only that take wona business dona business randa stolia yani ver na lubenta bi kenta na baka lubeni ko iya sa ko sarna na kana bi tarabi ni kamo na zakaba ke baka ko bi refund rawa ni refund. That 149 membership fee is refundable. I have people who have come, signed into my website. Erasa refund. So a refund,
Iya, nirasama ireda tiko nakati ko ilamani di business go. Au bakambutan ni senga ni ali rawera. Rifan nga bango balele nga ranjit talamay. Iya, Okay, lalu dia join. bertalat. Iya, Iya, alas talamay. iya, Iya, sangat. ito na kao na biya kapikan ko baka nga sa kao iti matagal. This business na be kay baro tekitir lama kito ko kito ndo bi barra me tekitir na bala kanya tekitin ta baka binata. The system has done kla sa lip na kay sanggara betul system weekend ay ban pimpi ni siang ninta ngarabin business to mai menta kila to na wala wala ngarabin business ngai men ngarabin business online. Odi ando body di business online kon we are talking about this is high ticket goy sa kanya men double ta chuk sana ka lalai ti ko nga keba kabir na sa may tikoy rayo la marasa kilana naka kerobitan no takati kanya ko yung mandani udurme la like it's very mind blowing inda siya ni wakambota na kaureza na bi kairo ni rawati na lamani business ko not only that bi kairo ni rawati na lamani ndua na ngona lakaleka na kaya ke eroni accomplish ta kay ndua na business owner keba kay may ngaraba baka indina may soliana nandina business na bi kali libero ni rawata kin ya bi kenta na zakatiko na kaya ngitali kina ni rawa sartungan ni zakatiko ngandan tola nonton business Yasanga ni ndo na ngona meti como nga intola kina na business no you can work on your business anytime kasi ang war ka tunga no mga ngalala nga ngayon may takabat ako ng matatakan business isang may kamo may full time takato mo may time biti ko may na walo kina tolo no ngono ngalala nga kilani santo nga mga ngalala laman indo na singa ranyo ba kaya nga takatokan ng business kay ron garap sakto nga may bono nga tukina ibi nga ni sa ni buru-buru da bo tukina it's a global business kem ni na tango ke baka ni lenga takatiko na scam. This is not a scam because we do pay our taxes. Ke mami na mitigolo mo ke mami may tikibu ke mami invest ngono ni so many tax ni baka ke mami we claim our expenses na bika to ba baka bola ito na kango so it is a legit business. Iko binakata mo kilana ke nandina sana binakasar nga may iko nga toro may nakala mo may tikep. Pabla binakabiki may na ngoni toke irano ngoni toke sa zurti ko may ngona bisinga. Era sa toro may nakala wan sen wala ngoni toke ra mantang ngoni toke ti ko may biti. Pabla binakabiki sa toro may nakala mera may tikep na nan ranjo yung business. Anta kila sa singa ro biro ro ti ko na sen yung bula bate ke na bi kay rawati tiko kila ni do warta valiwanti liye ko indua taka may biti sa wata na nung daka biutal tane bu bala la ko talamay ni siya ni biro ro to na sini baro tagi binakato na bi kay tong balta siya man sa siya ni raraw lay sara na ilabo ni ka wachi na daka na daban ni to na FNPF o FNPF nga nga mayenga lay nga mayenga lewon dare to may bit sa wachi na bagdaka la ko talamay balan klabe ka dare ko may biti Obambo tening kwento na kabina kandaron tamitik mo na kaya bakanta sini binakati bigyan na sa dapat ko 30 40 years old ikem niya na siyempre ki lalay ta kabaya tiki po na rawang ko kasi nga nanawiti manong ni daga kanta bati paksangarata lamay na takatay balagi meron ni sa potak tikin nanda matabubal balatan din ni sa manong ni daga sana nguti kya na nanda isaw may panapon ng takataka tikokina but we still need to eat 3 times a day. Lako to nga na nga. Weekend na bibigyan man na to ibitili abon yung chinabang ko na takataka sa akin may mga nakor. Nagaya nakor na at lebo to may nakor. Wala kang tangkarabi nga na bising. Ako nga na ilabo kita nga ibinakatikin. Ayaw nita kanina bibukiti ko na nirobi wasi ni kuwa. Nita na rita pa kayo matua. Tatapole menta piwasya kanan nantay lab konta sambo rawata to kan tatakadaka meron da tiki da to konta na kaniwase nda main tiki apa ng business ngo tatapole sara menta tiki bona nanda pinarabali Vinakalia bekem ni nasasaro unui takani sama tatasar ne pamadal ne lia bekem ni ya kendo nakanga miukria na dabe mbimbi kina kirondo tukuna bagabunga ni sa register mai free Nada ba mbimbi kina mo ni may so mo ni indua valio mate ni ka. Satu kuno tinangonen ko ni laboy ay nomuniti ko nga. You can refund anytime. Yo ke baka malalang nga kinabalilay sara lia. Nada ba mbimbi kina ba ko mo ng dua valio. Mate ni ko ang gay mai ni ko sa so mo ng dua valio.
Mata ini kai kona vekila na kamba ni bakadava enta mai sematiki antakin. Ni ko somo no mundo avali ento lo beni bikem ni ba madal tagi bikem ni na kamba. Reda? Ane matai. Na kene karua saba madal kinolia iko mai kilao iko na matangali lava bakadava mo bitelo ma mo mai teke bukina. Satu kuno cita langau ko ya. Na ilabo bitelo ma e bati ko na matangali. Ya iko ndingi takanga na kanga ngani tiko na kai bata no mutanga na kai eroti iko. Na kene katolo endo na kale bukenda mai duruki na binang bisnisi maleta na ilabo ni kenda binakata na ilabo. Iloma ni ko may soma ng dua valiwa may ba matatakibi ko na matanggali ilabo bakalaba o may taura. Na commission bakalaba iko na may taura ilomang ko. Anga mo kure nga kinanga nakanga ba madalata ko lia na singale binaka inday binaka bakalibulia yun ay karuangan ni taro bekem ni na sarsara bekem ni na gailkrong de mur bekem ni na pamureto mai nan roni pepango ngotal nga indo na taro ndong gay mai bakabunga na taro ke tuko na bakabalang how much and how fast can you earn vida bakadaba na kena totolo roki na be ko mai torila lo mango anatar yo kirondo tuko na talanga bakabunga this is not a get rich quick ng business ko it's a long term investment na taura na ngauna right iko sini in nga may bango iko sa may roy labo na bulamay ko taura so it's not a get rich quick so will definitely take time to learn it will take time for you to learn ana buna kita ndo wasa kinabina training ni varo taken na training vai kamba you go at your own time and at your own pace so definitely it's not a get rich quick it will take time to learn nada bene buliria ke munina bakatataro okay tukuno ko ya it will take time to learn nada ba ke kima mine bulira ena may bakabulin saranga be ke muni sai kwa saranga na marketing bata ke na earning nano muni may market taga bata kay nailabo na totol ni ngoni bala ngoni bakala turi labo kina right so ke willi katale ke se ke utuku natale it's not a get rich quick so will definitely take time to learn start marketing and earning akeda na kai ko may bulida right na kene karua bebaka na business keda ngani ta may dakava it starts small na tiga buwi nando na kalilay right wata kikiro nga ni kiro sebo nga may kiro bilera kisarchi nga ilo makiro sinkila kiro baka bini nakabali boniti ko na mentorship program ko kiro tuko na chiko ya right o ira nga ibo kay kiraw and it grows over time it starts small and grows over time o kwe makataw tagsarchi nga depending on your marketing and sales right lesu taleata lewi na training niko sabuli labi na kangamay na training na taura na ngauna na namubuli mo may matatabi na kabi ko ndo tuko na magapunga ng businessin ko ni sa matatabi na kangabi ko na kaubuli lamay sa raw-rawi ko na may dili na beka mo may taura ana bu na kirondo tuko na kinabagabunga niko sangay mike siningan rebi kaya namubuli binaka siningan rebi kaya na buli torda ke siningan rebi kaya namdo di baging business you need to be coachable and teachable. Engan rebi ke mondo bakarong raw yo bakabuli. Right? Nindang gay se matira le suke de talo ko binila banganta ni tora. How much and how fast can you earn? Okay? It starts small and grows over time depending on your marketing and sales. Okay? Yo kitondo tuko na talanga bagabunga ke o kamandono bolbol taki. Nanon day tabi nga na market takani advertise taka. Na boleh take no back office se na kamba ka kirundo bato kaya na bungo ngono ko chiko na automation ko ka bibi ko na kakele right so na back office o ko close the sales for you o ko ka ba ya biko ke sini matata tiko biko you really don't have to know because when you come in iko sanga mantanga moto ngamilo you learn everything iko na may bulida na katodo nga kendo tal na point o bembi te kalia batatarong chiko maye how fast can you earn que usoma saraba leka mo be honest me usoma there is no limit to what you can earn senga ni baka yala na kai ko na may rawate lo mango
baka tau saranga be iko. Kaya undo tukuna kine, you need to put in your time and effort. Bulila, apply. Bulila, apply. Au bambote ni sama tata saraya. There is no limit to what you can earn. Kiko tarung maybe dan na aurun tukuna ni isang sarangan da kilambata na ilaro sangay nga. Baka tau saranga binakanganda bulila nanda apply taka. So it's kila bimbi binang business ingo kona buli. O na leso chuk nga binabuli. Weke muni na sebarang cuma ni sebati tinga. Bimbi na buli. Yo na buli sa sindo saranga katal dan ni ba mele ika. Balete ni sabay kamba-kamba. Ngay video base. Niko sane kilabi na kangana kanibul niyo sa kilabi na with the help of your mentor na coach kila na bibu ke tu wabukiti ko niyo sa kilabi na ka siyang wala nga niyo kila for you to understand it. Niko sa kilabi na kangana kami ke ikumbite sanango apply taka anabun nungu tukuna kina there is no limit to what you can earn. Right? Ke tinia ngali andro nga nakawit ko na bir na sarsar. Sebir na sebati tingati ko sebir na gani sarabay muri. Na kene wati tingani point nga wit ko nike. You decide that. Iko na decide ta kasar nga iko na batule wata ko iko ibida na ila ko may binakatela mango. Sinto na to ko na beko. Sang tal nga ni dotong nga kata binakai ko may imbitelong. No mo understand ta kamay na train. Nakatudo ko sa ka rota ki beko. Na no mo na raw kalelebu baka tausar to nga beko. So you decide, iko na decide ta ko iko, na ilabo mo may tores, na decide ta kami ko na kampanya siya o detail. You decide that and all depends on your marketing. Right? So it's simple. Iyo bunga nga nangaw, nakentando ba kasamta kapag may banren reta ka tunitos-tos. Batanda na ibaba kasam ta tung hoy. Kini ba lorto ka bala siya nga sinibayan ng business ngor. Ng business ngor ko torna maten dab kala durmay. Torna mo iko nga na maten dab kala. Register and Elias register may biyaw. Niko sa chiko ilo maya usang ni so me kano 149. Yan ano mati ko sa tukuno hotel ya when you pay your 149 that money is still yours. Kala, but you still can refund that money. Ana beka nga o baka malalata ka endaye ke o wilikat ke o wakarua takatalembeka na kaya ba malalata ka how much nungu taroya how much and how fast can you earn. It's not a get rich quick, so definitely it will take time to learn. Right? Then you start marketing and then you start earning. Teka mo na marketing sai kong gay turlab. Okay. Na kini karon ni point of bita. It starts small. Teka po binando nga nakalilay, baka nga nakatudok nga doon ka ba? It starts small and grows over time, depending on your marketing and sales. Right? Na kini katulungan ni point yung waba malalta ka entay, bigyan mo niya sarsara. There is no limits to what you can earn in this business. It depends on you and you alone. Your time and effort you put in it. The way you do the training for you to be coachable and teachable. Niko makabulili. Kaya apply tagi kaya ito yung lomang gawin na beka na end result na no earning na kaya ko na ito ramay sana ko. Right? Na kanya nga, you decide that and all depends on your marketing. Ano ba ikaw na nung mo baka malalata kaya dahil liyaw, wabi ni binakabakaliw, bira weekend, darumindar may baka malalata ka sarama matilalay beira, iso na kango. For them to understand it. Yo beke mo nina sama ka mumuring balabuti ko may. Kala? Sa akin na nga una, may santa taka ni kinendo na ka. Sa akin na nga una, take that leap of faith. Taura na ikalaw ni bakang bautaya. Taura na ikalaw ya. Saruta na kila na baka rong adele mo na kaya ngor na scam. Ngor na ka. Yo elebon din na scam. Yo Congo. Kiro sinron may barita ka tuwin bangko na matay kiro baka malala. Kila. Winay tamba ni bula kiro chikina baka bimbyo ayaw. Sa onong ko na makumbunggo. Sinron na scam ta kayo doon tamat. Kanji na ng business ng gobe kem ni na wekango. Kanji na. Turni mate ni da wekalaw. Ron may kila na da bakiroba ka madala takati.
Ya saka ni maraw tal nga bikira may kiro wasiet kan batan kiro sa maraw takatiko. Ni bunga nang nang tataka tunga ndo ni tunon tabakasa masandari la tu yani. What will natava na yado ke mate ke sara mate wir nang kasken na karava chikongo. Kela? O sana ba di bangangara? O sana ba di bangara vaka mo ni bangara talento tal nang kastel mo ning karava. Ndo na kaya ndo ngai chikono ko bakasama yan ngono sa may duruki na binang business ko sa may vivi sa kiroron tu ko ni kiro sa maro taka chikono kaya ngai ti ko may kina ando na baka le usaya baten sa ngai tal ni bakasama taka chikono matengo ko ano ang bumbong ko ayo mo ni bangkar aw sa tungan ko bakasama matenga ko airport sar ival ni sa chiko na tabakasama sa chiko na kai ko na imbulaki na sini kalalay na kelib wikem ni na nanda ni may tabulya ang to bosa ba kan bimbi wikem ni na tabangon yung nasi ba di bosa talikin ang nasi ba daw na bosa wikem ni tabangon na yung bakit rosa mo kalima tol sa nga bulu basa nga bulu klas ay dapat kung bakit ngo na bilima sa nga bulu o ker wikem ni alo matua ni sasanga mo ni durumay ni semana na matabu balang go rondo to kuna bagabunga the reason being on the bosa tikay because I was in your shoes one time. What you may carry. Oh, sinibinakata me ninggay ba may nang unisalaya. Oh, binakata ni kamo ni siya ngone chungan may tinabunan to kango 5 years down the line you're financially free. You know? Ano ba nung daw sabi kamo ni na itambang ni alo matua. Ni sasanga teki kamo ni may lomango. Toro na materi na bikala okay saron ni so na 149 la kabasara. Sangay set ka no mo goal. Nakatagi ko ani mo rawatan na type of investment lama mo teka bukin. Teka bu rawa nga. You'll know everything. Nakatodo ko lomango. You'll know what to do when the time is right. Klan yo sa chiko rawa ka. O baka mo ta nakalo na bibu kibi nakatodo ko nga. Toro man nga. Nanon ta pakang bauta sa bimbi na business ko ya nakaw may saraba. Nakaw may reyda, nakai ko baka tusay ngusumu ng business ko sa bimbi. Ni ko baka tusay kaya na rawakai ko na rawakanga. Ni ko baka tusay kaya na bay kalelebo membaleta ng bulo mata bubale ko na rawatanga. Sa salaba tabatakay na nomu baka bauta. Kanji na todo ko ya nakaw may reyda ke ako may baka ko takasarangan non tabakang bauta. Kela ni kenda kirong ga biwa seiti ko ningo kiro sa biwa seiti ko ningo ay nandela ni niro binakata muningay mai muni may tobole ndo na kango tiko ike baliti ka muni nakakata ka muni chiko no ka muni ko muni kirong do tukna chiko long term within today and 5 years down the line ana muni kirong tukna chiko you'll be financially free kay ko saba ka to sa ni ko na free financially free ni ko nang bulang ngalala kay labo within the 5 years time I tell you, you will be. Yes. You know? Ngora bibo unge changan sa binakanda. Sabi ni nakabali. Abi bikim ni na daw mo reto men ron pa rongo. Bikim ni sa gare di kiro wakando. You know, hopin. Ni ngole pai. Meutini ang alia na mate ni ngau na semay vaka ni kina na kango na tabango na go live na mate ni ngau na kila me para ramataki ni kina bikim ni na business singo senre balita ni hasenga ni do bibara ramataki tu mai endo na ito okay right kima madhuru nga mai biranga na sa bola to konon message eda sini vango me bosa tu me vango au babi ni binakabale nangunang gaya kima satur that bold step we took that bold step. I took that bold step to come out live like this. Yes. Right? Baleta na ni mamiray. Kaya ko chunga ni bikem ni na message ed. Sena po kem ni na wili chunga kem ni na bambu chunga ni scam. But I don't blame you. Baleta ni salim na bay matanggal scam na pyramid na bay kataleso. Korangay may Sarota me bayan na rayong ko sini pyramid. Gotol nga sini trading platform. Go ng business kandi na, it is a legitimate business. Kemni kalau nga taningay kemni barong mango kemni game ready kiraw ko kiro sabi bararam tak sarch nga ni mango kiro bari tak nga naman kiraw kiro tukun chika no kiraw may be evidan lube kiraw o yaw manda sana yonong go na makumbungo you know kimam sa tukun na chika nga yan ni nakandina
So kuni alelai ke chiko biko ni ko alo lelai tiko ko telibina lelai. Sindana bono ko chiko kina lelai ngorna lirera sin ko chiko bindon bono. But me matata tiko beke na rere senga ni mai buana kalau. If you still have that fear, nano matiko. Fear is not from God. Kau telebi na fear ngor because oiko na tamata bakambauta. Nga may bikira na single binakanikuwa. Lia binakabale mo mongona o kailan kanda rochke anda ruba binaka binakabale bulia no ni do sile chikono muni ngauna muni on chikono olia ngosu ko tunga mena nakaka eu se nakaka tu sa bola mo olia bia o sawa watiko biuto ka mata nakaka ngai mata mai sa mai rakango mate ana lebu ni non ta sasanga muni thuru mai may bikira nga na single binaka anda kiro ba binaka takabale no muni ngauna binakabale bulia on chiko mai Canada o hilingango i California na single binaka entai me so bana ngone taraban ni dan ngai biro ngodi to mo talekina kla bakabia una singa tabalia bukan lulu Wednesday today la tulle beka allora rando però na singo me so bana ngon taraban dan ngai biro ngodi to mo kena ni kalau ngata tiko ni temo de manda binaka balia maka ni mole binaka